room le na YouTube channel du sakta ka lo tlo le thir tu te inchunga kan lom hle mai chi bai vek u voin hi zone ni som ni le pathum kum sang ni le som ni pahni ninga ni ani e hun thale hun dom tak in man theu the nan lalpa pathian in mal asom theu cheu kan du sak em cheu ni e heti rualin channel ron tlo tu ten video te like min pek sak le ram turin in khongai du sak na thin lung takin kan dil kan nge na ni e zoram chung pathian thua paliante in China in be na ro pui tak mai chu a tho khatna ne ani felta kan hriat tlan theu le kan beng khon tlan theu angin zoram mi pui ten a hun le ni lo her chu hun tur chu kan thli rupa kan chang chuak ta nge e zun ni som ni le pani kum sang ni le som ni pani zana chuan pathian thua kan mi ril le paliante Presbyterian Church of India upa Dr. P.C. Biaxiamale United Pentecostal Church Pastor Thanglian Sangate in chapcha na hunchu a her chuakta ani kha zoram mi puiten kan va hlutte lul em social media kaltlang phechuan live a thlir tu le en tu nga ber record ani hialin arin oma he debate ropui tak mai hi LPS le zonet 10 an pek chu abaka social media YouTube pa mizo officialin apechua kani kha en tu kan tamin comments po athanem nangyang maile ole kalau thir dan le kalau ngai dan ayaru puile thuk jok tai main pastor Thanglian sang hian pathian thu alo ngai na a pathian thu achikin azirna sa a tongtrai mi takani ti ka chhar chu pha ngala mengai san om takani ti hi thuma a kan nei du chu nita sela anin hialna anin pe na le thurin chungchanga hian atan funga achianga an thurina achiang lemaya Bible thu thatak tak te chu athur chuak ngau theya atan fung ti nge turin pathian thu mantur anei zel ti kha chiang takin apholang heti lain Dr. P.C. Biaxiama zofa te jinga chuan miril le miropui berte jinga kanda chu atan mun aphet fo thinem ti lai ro rilru a zon lian tak omni im Dr. P.C. Biaxiama hi ain bua saina athatalo jok emmi ti po zona om thei ania heti mek line aman asridan takin Dr. P.C. Biaxiama hi tong mang thiam te chemlo dang ok me lekha jiang mi jok ani thu asailang heti mek line kan mi ro puite debate mewa in chau to le in machon ngam ngat ani awangim tong man thiam lo le dang ok chu chuan lama man tura atling tok lawang he debate ro pui tak mai hian pu Thanglian sangale Dr. P.C. Biaxiama ta hian team member som thum ve an hruai lut theya he debate hi aza le maya thom beng cheng tak chuak lawa voi khat ron audu that thom no chu thom ngai nom lo a chu hriat ani lawa heti line hruai tu te lampang ero chet phel zau an nei mi hring kan ni zia tilang tu ani thei ome hun ma sabera minute som ni chung thu sei theina hun pek ve an nia hemia hian pastor Thanglian sanga tongkam aza oma amoi khop mai Dr. P.C. Biaxiama chu aza thu te asoi chuak te a chi baibuk na zaom tak anei bok ani kha heti mek lain Dr. P.C. Biaxiama aron ding chuak vele a chi baibuk na anei tongkam hi tlem chuan hel om ve thedeu achan chu Dr. P.C. Biaxiama hian ama chon mek hi tlem chuan ada niam angai ne phretem o ti chu rilru wa zon om thei chu ni a pu Thanglian sangan pu Biaxiama chu pu biaka tia ako awangin ani point pu siama tia ako ve mai don thu asailang kher te kha atulna aumem ti chu rilru a zona pakhat om chu ni ole hun hi an nei thuite chiam lo awangin heta hian pastor Thanglian sanga hi ache thajokem o ti rilru a zona omni in ani zong la hlum phel an soi angzar zarmain an thurin baptisma le chandam na chungchanga Bible tan chan mumal le felfai tak mai nen atan mun aron so het sau sawa Dr. P.C. Biaxiama chu aron beile tasak salmai ni heti mek la hianin Dr. P.C. Biaxiama hun aron her chuak ve a Dr. P.C. Biaxiama hian baptisma chungchang asoina hian
thang lian sanga trong kamte king thang ngau thei tur Bible thu ron point out ngau tur anei lem lowa a hai cham jok ni in angai theya UPC pastor za tak mai hian an thorin ting he tura Bible chang aron point out aron thur chu te chu Dr. PC Biaksiama hunrei tak atanga UPC thurin zirlo in ti tole le khabu me tum ni ron chu to chuanin akhin thakna rang takin aron da chu ngau thei kha zoram mi puiten kan be sei ani deuh fur ome ma se chu ero kan mutalem lo ni in alanga chu chuan ata lan ta ni alang chu kan ngai aya ro puizok ta hian Bible hian baptisma hi aloda sang aloda poimo ni in angai theita ni in ma chona zona chungchanga po heta hian pu thanglian sanga hi achet hazok ti in asoi thang pu thanglian sanga zona chungchanga hian Dr. PC Biaksiam hi atong phel mai baka chan mai ngai na hrelowa han ngoi dat mai te tin hantal ok te kha anei fo ni in alanga tin Dr. PC Biaksiam hian pastor thanglian sanga hi zona fum fe tak pek tur anei ve chi alo deuh ni poin angai theibok ole baptisma chungchanga hian pastor thanglian sanga hian Dr. PC Biaksiam hi adang kol oka Dr. PC Biaksiam hi athan film afar chuatir ni in angai theya pastor thanglian sanga la hian heti laya anin ma chon la hian arpachan changjok ang maya han khosak vel kha athiam em maya chumai baga jon Dr. PC Biaksiama zona apeka achan chungchanga hian Dr. PC Biaksiama ngai to na le athluak te ti boi tura tongkama o loti vel kha athiam em mai boka khang te khan Dr. PC Biaksiama kha ati buai phadeu hlek ni point angai theibok ole khatilai kha hiang khai khom tamai ni ila athome in khel chu ni sela Dr. PC Biaksiama hian anlam halfway line chu tum ni khatbak atlan pelo defensive in akhela pastor thanglian sang hian nataka norin ball achanga moi tak takin PC Biaksiama le anau te hi abum kwalin akher thluwa golbar te chu na tak takin apet per dop dopa tumli tumnga vel bol set mai chu gol akhung tange nge ni in alanga ma se farsa fairo Dr. PC Biaksiama le anau te hian gol voi khatma an thun velo mai baka shoot on target po anei lo ni in asoi theang ole he debate masalam panga hian ani na taka chuan Dr. PC Biaksiama le anau te lam baptisma lopom baptisma chu da hniam tu te chu an thlep de ngoin arin oma antang sekin anin seru teu point arin ombok thoni na chu ron de ani le ta rin na chungchanga kai ani chhota ni heta ero chuanin Dr. PC Biaksiama fans te muthu to mek te chu Dr. PC Biaksiama bol thiam na le apa sing diklu tuk tak mai chuan aron kai hara te chuan a fans te chu an out hum vel ata dur ti in a soi theng chu heta rang hian pastor thanglian sanga chu atol thu in atal boi jok time o ti chu rilru a zo na lian tak mai om chu ani chhota a Dr. PC Biaksiama chuan Bible a voisom ruk chuang zet mai rinna baptisma tel haulova chandam na aom theizia anje te chu aron soi chuak ngawa henga hian pastor thanglian sanga hian khinthak ngau na tu pathian thu ron thur chu atur a hai cham ta deuh hlek ni in alang ve thung pathian thu in rinna wanga khongai na chandam kan ni chungchanga hian mihring thil ti chu pastor thanglian sanga chuan dan thu ani thu aron soya mihring thil ti chu dan thu chau ang khan aron pu deuh hlek ni in alang heti mek line Dr. PC Biaksiama chuan mihring thil ti chungchang aron soi fia na ro chuan dan thu po atela heti mek line mihring ina that kan tumna mihring that na tanga lalpa rong kan bona lam hi a cocktail vek ni in aron soi thung ole football dana chuan second half chu Dr. PC Biaksiama le anau te chuan thunenin fans te chu an out hum mai 4-3 lai main UPC pastor lampang chu an nor ma se last minute tak taka chuan Dr. PC Biaksiama hian jo na tur goal chu thun ta in 4-4 in anin ne to ain the then tari ti in asoi thenga chumi chuan an ne zoka
chumi chuan game athunun tluan zo ke ti in han soi fak thei a om lo ni in alang ama ero chu chak jok ti chen ngei angai si a ati chen na tur tan an nau te atanga zo na le atop khana chu hon aron ni chole ta ni heta po hianin pastor Thanglian sanga chuan Bible thur on thur cholen atong kam thiam na chu moi tak main aron chai chuaka bol chu moi taka khal ko le impas kual zelin golpo na takin aron norve thina ma se atem pangai takero anei lem lo ni in alang chuti line Dr. PC Bexiam pon a bol chan vele chuan coachden mumal taka game khel dan tur amplan ang main duk le moi emin arong khela gol par chu aron pet per ngal top ni in angai theibok ti chuan heta hian he mi zana in khelna chu morbok na siam extra time chu khel ani a heta hian hemi te pani din mun ti dang lam tu chu hei hi ni ta in alang pastor Thanglian sanga hian Dr. PC Bexiam anaute zo na tongkam chan theilo chan mu mal theilo tum ni lai anei ni in alanga pakhata chon zo na kha a chan theilo wange a refia thiamu mal meulo ang khan ain soi ve tlat thunga kha khan an defending chu tlemin ati pher pha ta deuh hlek ni in angai theyang chumai ba ka chuan zo na pakhat local le baptisma chandam na turatana man thei tu chu khoi tui chin hinge ani ang ti a zo na kha pastor Thanglian sanga hian tongkam khatma a chan lo wangin hei hi game ti dang lam tu po ani tange ni in angai theibok ani ti chuan atop khana mini som ve ve hun nei aron ni le ata a heta hian Dr. PC Bexiam chuan adu tokin bol a chaya a khal kwal velta ani a heta Dr. PC Bexiam tongkam te hi pastor Thanglian sanga hian chan le na hun chu nei se gol chu athun let vele ngei thei chon arin oma ma se hun pekbel ani tak miau lo awangin Dr. PC Bexiam le anau te chuan extra time ma 10 in ne na an changta a avai chuanin 54 in ne na an changta ti in a sei thei ome chuti mek line zan in lampang juni somni le pathum kumsang ni le somni pani a hian second leg khel ani dona heta hian Trinity nge oneness ti chu thupuya mangin ball an pe le don ani he second leg a hian pastor Thanglian sanga hian a goal batle alo chakto lo zo na chu ruletin Dr. PC Bexiam le anau te hi anmit tui a ko chua sak theyangim le ole thutlem te hanbel zui ve taila athome kanlal pa Isu Krista kha hele arong kala an chedong to mishing te tan chandam na fam kim kan mule theina tu le pathian lakata mishang kan ni to na chu zom kan ni le a pathian fa te kan ni le theina turin athi angaya athi sen chu achu angaya thi sen chuak lovin sual ngai damna a ommiau mai silo cross a chon thi na chu aron machona athia phumina oma a thole ta ni kha ti chon zirti te ne na ain lara ti chon zirti ten an mu reng lain wana chhum chung lama khian a thlo chho santa ani kha ka kha pathian leile wana thuni na zong zong ka ne na pekin pek ani to ti tu Isu Krista nge chuan ramtina kalula chanchin tha hi silro u atia aring apiang tenena chon baptisma pe a baptisel turin thu ape zuita ni heta lo lang chiang ta chu ramtina kalula chanchin tha hi silro u atia chanchin tha o ya ring to piang chu baptistura ati awangin baptisma hi chanchin tha ni velovin chanchin tha chu lopoma lo ring tu tenena pe ka chin chi ana talan na tur nem nge na tur ani zok ti kha chiang takin alang ome chuti lai chon an thu in chu pakhat lali so Christian van alon don athu cha nunung bera khan pa le fa pa le tharau thiang lim mingin baptist turina ti a tirko te thil ti lampang Pentecost ni ero chuan tirko petera khan Isu ming chawin a baptist ta sia kha tak mai kha an thu in chu chu ani ta ni pastor Thanglian sanga chuan enga tinge Bible thulo angin pale fa pale tharau thiang limin in baptist jok ni ti in Dr. PC Bexiam kha a challenge ani a hemi chungchanga hian Dr. PC Bexiam hi a tanfung a phet deuh hlek ni in a hriata Bible han pon out ngau tur kha a hai cham deuh tlat mai
chu ti mek lai chuan le le wana thune na zong zong ka hne na pekin a om ti tu lalpa Isu Krista khan van alon donin pa le fa pa le tharau thilim minga chon baptist turin thu a pe a chu chu a hretu te po tir ko petera tele a thian te ho kha an ni chiang khope ta chon ngai dan le ru ru a zo na lian tak lo om theita chu tir ko peter khan Pentecost ni in Isu ming chawin a baptist si a chuti ani chuan tir ko peter khan baptist chung changa lali suwa thu pe chu a oi talwa ati dang lam ta emi Isu thu soinge tir ko te thil ti lam panga petera tong kam hi kan oi don ti chu ring ru a zo na lian tak mai piang ta chu ni chuti mek lai chuan tir ko peteran baptist ma achan ti chung changa hiam ahnim phum kherge tin ahnim don emo a baptist don hian engtong kam tak nge a man ti hi afik afak takin bible hian ajiek chi alo ni in alanga engponi se pastor Thanglen sanga tong kam ang deuh hlekin bible zirti na lo angin enga tinge baptisma inkal puitia a challenge ani chuan enga tinge tirko petera chuan lal Isu Krista ngein baptist dan tu chiang fashan main azialan kul laim pale fa pale tharau thilim minga baptist tur ati laya Isu ming chawa alo baptist ni hetiang ani si chuanin pastor Thanglen sanga te hian baptisma thurin in nga na ta na anman pakhat peteran Isu ming chawa a baptist si anmang ani chuan tirko petera hian anlalpa Isu Krista thu chu a oilova a kailek jok ta ani ti in a soi theang lal Isu Kristan pale fa pale tharau thiang limingin baptist turina ti a peteran Isu ming chawin a baptist si ani chuan anlalpa thu pek petule baptisma poimo zia thil tu thu chu oilovin ama ngai dan danin baptisma chu akal puita a lalpa chu enga tan ma athu cha chu angai te lo ta ti in pastor Thanglen sang te tran funga tang hi chuan ngai dan a siam the hial ome ainga po chu lonita sila baptisma chan chau lo chuan chandam na kan mu theilo ani si jongin eng ang point ring lo mi ni la thi don dar kara cham pastorin eng ang poi min ti ti puisila lalpa pathian rin le pom chuan omzia pakhat ma anei lo ti na ni an nim phum man tlat si lo chuan an baptisman tlat si lo chuan chu wang chuan chandam na chu afam kim theilo ti na ani a dam lo na tuar chi chuak ve the to lo thi sual mek te tan chuan pathian chu an tan athi ve lawa chandam na chu ape ve lo ti na ani thei nge yang ole ainga po chu loni ta sila hemizana kan pastor te in ma chon na chungchang le upa in ma chon na chungchang hi soitu tam tak om theya ra tha du om achuangem ti hi ni pastor Thanglen sanga le upa Dr. PC Bikshema te hen he anin debate chungchang a hian Paul dangte anrin na le anthurin chu adik lova an phe thlak ta an siam thathi an be se tak takin arin omlem lo heta hian karil ruwa kangai dan lian tak mai lo piang chok ta chu comments lampang kha anita ni kanlalpa Isu Krista kha debate a lo telin judge ni in judgment order ron ti chuak ta ni sela Dr. PC Bikshema le pastor Thanglen sanga te chunga hian alung oilo athin a urviewin anni pani hi semna apek ngei karing tlatani achan chu kohran chu Krista taksa ani tlat Krista taksa chunga nge chuan he debate awang hian tong kam moi lo le uchuak indona rap thak tak mai chu apian pha ta tlat maya kohran chu ek ang maya in chuana achon comments lama kan chan tira kan in chir the ta chiam mai kha lalpa Isu Krista kohran lu hi aril ru anangoi ngoin karing tlat chumi ti chuak tu le ti zual kai tu te chu Dr. PC Bikshema le pastor Thanglen sanga te hi annia kangai ni e Apollo Paul kei kifa Paul kei Paul Paul kan ti chung jongin ti in zirti na kan lo muang de hlek khan Presbyterian pale UPC pa in hial na hian tharau thianglim atel te bak karing lo tharau thianglim atel tak taka tharau thianglimin mal asomani chuan akhoi pol jok jok ema chu anin siam thangei tura kangai ma se tharau thianglim atel lova mal asom si lawani chuan atu ve ma anin siam that karing chong bok heklo tin ka thin lung jong jongin he debate hian ra tha pakhat ma achu karing lowa Presbyterian pa in Trinity ani emo baptisma chungchang angai dan
a thoi them point a so son karing lawa UPC a musit na ane phain karing chong lo chu tiang bokin pu pastor Thanglien sang hian an thurin te chu thei top chu in ron bol phon kol na sa po ni sela UPC mi le sa te hian Presbyterian mi te hi an mangai tak so te mo karing chuang lova Presbyterian hote anin siam that tak po karing chuang bok hek lova an thlir dan nga in an thlir renga Presbyterian chu an elo ngai an nu izat dan nga in an nu izat rengin karing bok chu ka ngai dan tak tak chu ni chu kan din mun kan ni na sa ma ni sela atak rama nge ani na takin social media kal tangin comments lama te kan mangchuak ta pop ma he hian mi so kan ni nang te Christian kan ni na nga kanin tuam hlom ve na kan tho ho na ni e kanin u naw na tha jong te po chu ati mel hema ati che hialin karingani chu athengani vai jongin lalpa action na takhi a omin karing tat chu wangchon kan lalpa isu Christian min tong trai saka pum khata an omna turin pa le isu Christa chu pum khat an yang takin pum khat turin min tong trai sak ani jok si a he thurina in hial na hian kanin pum khat na ati zolang nge min ti pum khat zolang nge kan thei anga kan pum khat na china po min pot sangang ti hi ngai thatu jong ten ngun le chi takin ingai tha in izir chiang te ngu ka te ni hei mai ba ka hian kan lalpa isu Krista thu hi nui zabura an chuata em ti lai po hi rilru a zo na lian tak om chuni tuna ka soitak ang khan pathian thu anin nial na ber Trinity ani emo baptisma Bible thu up an point out te chu hemi in be na wang hian pon lama na taka social media manga in be na chuak jui Presbyterian pan arilru athak lawang UPC pan arilru athak lawang rilru le ngai dan ni sa ranin debate kan ngai tha a chak jok se ti nei sa ranin kan ngai thabok chuti mek line baptisma nei ve reng lo Salvation Army te tin ko ran dang baptisma nei ve to ho te hemi debate a tel si tel lo te hem ni zat thleri min thira kan pathian thu chai kan point out thei top chu a kan choi wonga tan hun kan so sau mai te chu an nu izat thlat mai ni chu tang mai chu pathian hi lung o in karing lo tlat he debate hi pathian ram zau na in setan ram zau na lamma ani karing tlatani chu wangchon ke chuan enga tan ma ka ngai lowa ka support bok hek lo ti lai kha kan se ni ole tuntuma tan chon du tok le ta photila thange zan in lampanga second leg Trinity nge oneness ti chungchanga anin nial anin ma chon le don ani a lo nga changila lo thi le taila thawme ma se pathianin mala somero karing lo ole room le na YouTube channel du sak ta kai nge thale min thli sakawangin thinlung takin lom thu ka sei ni e kalome